babonye byanditse ntaho ko u byanditse. Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Kongo, keretse nimba Kongo yo icyumva ko M23 ari ingabo z'u Rwanda, akaba ari bo bumva ko bazaba bahavuye. Ariko n'ubundi bavugaga keretse n'abarisubiye. babaye ari bo rero bakaba bari kuganirira nabo i Doha. Sinumva ukuntu u Rwanda nanone rwaba ruri kuganirira na Kongo i Doha, ntabwo ngewe mbyumva. Ariko dukurikije aya masezerano yasinywe Washington, twahita tubona ko Kongo iri kwiyerurutsa, kubera yuko izi neza ko yo yamaze gusinyana amasezerano y'amahoro n'u Rwanda, ndetse iri no kubiserebura. Sibyo? Nubwo abakongomani batari kubyumva kimwe, Yewe. iri no kubiserebura. Ariko barayibabajije Minisitiri Kayikwamba, umunyamakuru yamubajije Yewe. ati Minisitiri, ngewe nta bibazo byinshi mfite, ndashaka kukubaza ikibazo kimwe gusa. Yego. Aya masezerano mwasinye Washington, mwamaze kuyasinya, turi kubibona, twaranabyishimiye. Yego. Ubu tuvugana amahoro yaraje, donc ubu nyine Kongo yabonye amahoro. Twishime tubyine twumve ko ubu Kongo dufite amahoro. Atoya. Atoya. Yego. Muyaya ahita mwambura ijambo aravuga ngo atoya ntabwo ari byo twajemo hano, ntabwo twaje gutanga ibyo bitekerezo byo kwanga intambara yahagaze cyane yahagaze. Oya, bari muri Kongo. u Rwanda rufite ikibazo inyuma y'imipaka, ni nayo mpamvu nyine ari narwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ese ubundi wabyumvaga? Ese ubundi ntabwo wibaza impamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi? Ni ibibazo biri hakurya binasobanutse kandi binasobanuke ko u Rwanda rufite ikibazo cy'umutekano warwo ko ushobora guhungabanywa biturutse hakurya muri Kongo. Ariko Kongo ntabwo ifite ikibazo cy'uko umutekano wayo ushobora guhungabana biturutse mu Rwanda. Yego. Uranyumva? Ni nayo mpamvu amasezerano ya Washington buriya ariya masezerano ya Washington ashinja Kongo ko icumbikiye icyago ku Rwanda. Nuko abantu batabashaka kubyumva uko biri, ariko ariya masezerano kuva FDLR bigarukamo inshuro 43, nuko FDLR ari ikibazo hagati y'ibihugu byombi kandi iri ku butaka bwa Kongo. Yego. None se reka nkubaza, ntiwemera ko ibi biganiro byose byaganiriweho ku mpande zombi? Yego. Nsobanurira impamvu Kongo Kinshasa na M23 bari mu biganiro i Doha na Tshisekedi akaba byemera nubwo yari yabeshye, ariko bikaba bigiye gukomeza, cyangwa se bagiye banabikora. Hari ibyo bakoreye Rwanda inshuro 3, Kongo Kinshasa ibonana na M23, hari ibindi bari gukorera iyo za Qatar. Wigeze wumva hari ahantu na hamwe basaba u Rwanda kugira ibiganiro na FDLR? Oya, ntaho. Impamvu waba uyizi? Kuki Kongo isabwa kuganira na M23 ariko u Rwanda ntirusabwe kuganira na FDLR? Nuko M23 nk'abaturage b'abakongomani badafite icyago bakoreye leta, ahubwo barwaniraga uburenganzira bwabo bwo gusubira iwabo. Bagomba kuganira na leta yabo kugira ngo ibumve. Ariko FDLR nk'abasize bakoze genocide, nubwo bataba ari bose, ariko FDLR premier Roma yashinzwe n'abasize bakoze genocide. Ntabwo ushobora gufata abajenosideri, abantu bakoze genocide. Uri kunyumva neza? Ndikukumva cyane. Abo bantu ntushobora kubafata, bafite ibyaha bidasaza byo gukora genocide kuri iyi si. Yes, reka ambasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwese aho mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo, mu ntara ya gatanu ya diaspora, bari Australia, Amerika, Uburayi ndetse n'ahandi hose. Reka tubabwire duti mumeze mute. Iyi ni Hobe News, tuje mu kiganiro ijwi ry'ukuri. Nge nitwa Atiyote, tubanamo na Sympathique Iyandemye Robert. Sempa, umeze neza? Meze neza cyane nta kibazo. Yego, turi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025. Uyu munsi mu Rwanda tugira umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi igihugu cyabohoreweho aho RPF inkotanyi zabohoye igihugu. Yego, ni n'umunsi nabonye abantu benshi bagiye hariya Igicumbi, aho bita ku Murindi. Yego, aho
hanashingiwe ekipe ya APR Football Club niho nabonye abenshi bashyize amaso ndetse tunategereje kumva dukoze iki kiganiro cya tutari twumva aho ikiganiro Perezida wa Repubulika ari bukorane n'itangazamakuru nabyo tuzabigarukaho migana byacu tuzabigarukaho nyuma ndabizi hari amagambo menshi tuba tugomba gukotinga aba yavuze ndetse afasha n'igihugu muri rusange. Ejo tuzakora ikiganiro kibigarukaho neza cyane nta kibazo. Yewe yes Sempa, umunsi ku itariki ya 4 iyo ugeze umunsi wo kwibohora, ubundi wowe ni umunsi wa kerute cyangwa se ni umunsi wumva ko habaye iki? Ubu noneho nagusubiza ntabwo uzi ko rambajije ku munsi w'ubwigenge. Yego ahubwo ntimbaye ntigenga, ubwo zuragira nkubwira iki ntigenga. Ariko ndemera ko nibohoye. U Rwanda rwarabohowe, abaturage b'abanyarwanda twaribohoye, ubwo mu bibohoye no mu babohowe nanjye ndimo. Nabohowe iki? Abohowe iki rero? Tuzi ko babohora ingoyi. Hari igihe umva umuntu ati bambohoye ingoyi. N'ubundi ingoyi yari iriho. Urikumva? Yego. U Rwanda rwibohoye ivangura amoko. U Rwanda rwibohoye ivangura akarere. U Rwanda rwibohoye ivangura amadini. U Rwanda rwibohoye ingengabitekerezo ya jenoside. U Rwanda rwibohoye ubujiji. U Rwanda rwibohoye mu bukene. U Rwanda rwibohoye mu bikorwa by'iterambere no mu majyambere. U Rwanda rwibohoye mu ikoranabuhanga. U Rwanda rwibohoye mu mutekano. U Rwanda rwibohoye mu burezi. U Rwanda ruri mu nzira nziza. U Rwanda rwibohoye ubuyobozi bubi. U Rwanda rwibohoye. U Rwanda rwibohoye agasuzuguro k'abakoroni. U Rwanda rwibohoye gukorera ku bitekerezo by'abandi. U Rwanda ruritekerereza rugakorera mu nyungu z'abaturage bose. U Rwanda rwibohoye kuba insina ngufi. U Rwanda rwibohoye mu gukorerwaho no gukorerwamo ibikorwa abantu bishakiye. U Rwanda rwibohoye ikibi cyose. U Rwanda rwibohoye rero noneho by'akarusho ubuzima bubi ku baturage barwo nabwo ubwarwo. Gahunda n'iterambere. Yego, umuntu wavuye mu Rwanda nko muri 85 akaba izi saha wenda ari hanze y'igihugu, ubundi wowe ugereranya gute u Rwanda rwo muri 82 ugereranya ku muturage ukwishyira ukwizana cyangwa se uko umuturage icyo gihe yari ameze n'uyu munsi ubihuza uti? Igihari icyo gihe hari uko ubuzima bwari bumeze. Uwari ubayemo wese afite amahoro n'umutuzo atekanye yarabwishimiye. Ubwa none nabwo hari uko bumeze. Uwaba afite amahoro n'umutekano yababwishimiye. Kuko bwabo bwa none udafite amahoro n'umutekano ntiwabwishimira. N'uwabaye mu bw'icyo gihe nimba atarafite amahoro n'umutekano n'ubwisanzure ntabwo yarabwishimiye. Ikiriho rero ari ubw'icyo gihe ari n'ubwa none, abariho babaye bari bafite amahoro n'umutekano n'ubwisanzure baba bari bameze neza. Ariko babaye nk'icyo gihe batari bafite amahoro, umutekano n'ubwisanzure, bashobora kuba batari babayeho neza, cyane cyane ko muri iyo myaka yo hambere nk'uko bivuze icyo gihe u Rwanda rwari rukiboshywe n'ibyo byose nkubwiye. Harimo n'ivangura, umutekano muke, ubwicanyi, amoko, ibyo byose bitandukanye na none. Ahubwo aho bitandukanira nuko u Rwanda n'abanyarwanda bibohoye ibyo byose, nyuma yo kubyibohora noneho bikanabafasha gukora ibikorwa bibageza ku iterambere no ku majyambere. Noneho n'u Rwanda rukaba rugaragara uko bidasanzwe kubera ibikorwa by'iterambere rumaze kugeraho. Sempa, na n'izi saha kugeza n'amagingo aya ngaya hari abantu tubona n'ubundi bagifite ingengabitekerezo ishingiye ku moko, nubwo tuvuga ko twabyibohoye, ndetse yewe no mu biganiro dukora no mu makomenti tuba tubibonamo. Situzi wenda ngo abenshi babikora bari inyuma y'igihugu cyangwa se bari imbere y'igihugu, n'imbere barimo ntibabura, nabo ntibabura. Bivuze ngo ni ibintu byagerageje gushira ariko bitarashira 100%. Abantu bameze gutyo wabaha nk'ubuye butumwa? Witegereza ko hari igihe bazabura
bagashira 100%. Oya, ahubwo wowe utegereze ko n'abake bazaba bahari bazagumaho bizakomeza kugaragaraho. Bagomba guhanwa bihanukiriye. Bagomba guhanwa bidasanzwe. Mbere yo guhanwa byo birazwi kuko n'itegeko ribana rirahari. Ahubwo nyine wamubwira ngo icyo umuntu kimeze gutyo ni ukwinangira umutima kuko barigishijwe bihagije. Ukibyifitemo nuko yinangiye, ikiba gikurikiye ni ukubihanirwa. Yego. Yes, reka twizamukire rero twigire mu makuru yacu. Ntago twabura kubanza kuvuga kuri uyu munsi n'umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo hashize AF ihuriro AFC 23 ryagiranye conference n'abanyamakuru. Nkeka ko wabikurikiye ahari kuba wandusha. Narabirebye. Yego. Havugiwemo iki niki cyaravuzwe mutari witeze? Ikintu ntari niteze nukuntu AFC M23 ejo yatangaje ko burya ibiganiro byahagaze none aha nta bihari. Kandi nyamara ku itariki 30 mu minsi 2 gusa ari yatambutse cyangwa 3, Tshisekedi mu ijambo rye ryo ku itariki 30 yari yabwiye abaturage ko ibiganiro hagati ya Kongo na M23 bikomeje Doha. Yego. Ariko M23 yo izivuga ko burya nta bihari, ko intumwa za M23 zagize gute zatashye. Ako kantu karankubise kuba Tshisekedi yarabwiye abaturage ngo ibiganiro Doha birakomeje. Nyuma y'iminsi 2-3 M23 kazivuga ko nta bihari kandi koko nta nibihari. We nta kintu byumvamo. Ndagira nkubwire ko kirari ikiciro cya 4 cy'ibiganiro hagati ya M23 na Kongo cyafeirinze. Gusa igihe hari nkuko nabonye na Masadi Buros yabitangaje, hagiye kujyayo noneho ikiciro cya 5. Noneho ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo barashinjwa ko bajya bohereza abantu ngo bashobora kuba ari ba mukerarugendo babigendeye mu butembere badafite na agenda y'ibyo leta yabatumye. Donc baba batumye abantu kugira ngo babe bahari gusa. Yego. Bigatuma ibiganiro ngo bitagera ku ntego. Ubu ngubu rero ngo bagiye kujyana ikiciro cya 5 aho bizeye ko leta ya Kinshasa noneho izohereza delegation ikomeye. Yego. Iki cyiciro icya kabiri nuko ngo Kongo itubahirije agahenge ka ceasefire. Urabizi ko leta ya Kongo na M23 bose basinye amasezerano ya ceasefire. Yego. Ariko ngo ntabwo Kongo yabyubahirije biciye mu kuba bararashira ndege yari mu bikorwa by'ubutabazi. Ejo nanone M23 yabivuze. Barababajije ngo ubundi iriya ndege yari yande. Dr Oscar Balinda aravuga ngo yari indege y'abari mu bikorwa y'imiryango iri mu bikorwa by'ubutabazi NGOs. Ariko nanabonye bamwe mu bakongomani n'aba FDL bari kuvuga ngo yari itwaye ng'abasirikare. Wapi, ntabwo yari itwaye abasirikare, ahubwo indege iri gutwara abasirikare irahari ku ruhande rwa Kongo. Bari kubatwara abandi bakagenda mu bwato bakajya hariya muri Uvira. Ibyo ngibyo byo birahari. Ariko iriya ndege yarasiwe mu misozi ya Minembwe, yari indege iri mu bikorwa by'ubutabazi. Nuvuga ngo ibyo bintu bibiri burya nta biriho. Kongo yarenze ku gahenge ndetse inagira ite inakora n'ibyo bindi. Ahubwo ikindi kintu cyantangaje gikomeye ni uburyo hari ibintu bigera mu 8 M23 ya settings kugira ngo noneho ijye mu biganiro na Kongo Kinshasa. Nge nicyo kintu cyampabuye. Mu gihe hari abantu bategereje ngo M23 ngo bazagenda gute bajye mu biganiro ngo reka yo ya settings ibintu 8 bigomba kubahirizwa na leta ya Kinshasa kugira ngo noneho M23 yemere kujya mu biganiro. Nawe umbwire none se kuba ya settings ibyo bintu 8 kugira yemere kujya mu biganiro. Umva icyambere nuko Tshisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asohora itangazo ku mugaragaro rikajya hanze abantu cyose karibona avuga ko yemeye cyangwa yiteguye kohereza intumwa cyangwa se kujya mu biganiro Doha hamwe na M23. Iyo niyo condition ya mbere. Yego. M23 iri gusettinga ibyo Kongo igomba kugenderaho kuko ibi bintu nabibwiye abantu kuva kera bakanga kubyumva. Buriya iyo bagiye mu biganiro bikanga M23 hita yitahira kuko nta kibiri guhomba kuko bari ku butaka bigaruriye.
yego ntacyo baba bari guhomba. Hakomeza guhomba Kongo ibibwira abaturage bayo ngo ifite gahunda ngo yo kubagarura kuri bwa butaka. Nuko ibintu iyo mbivuze hari abantu bataba bashaka kubyumva, ariko ni ukuri. Ubu none n'ibindi kuvuga hari abari buze kujya muri commentaire uraza kubibona bavuge ngo baraje babakubite ngo mu kanya gato ngo baraba bahabakuye. reka guheza inguni ngo ndetse Batereka guheza inguni inguni. ngo baraza bahabakuye. Byonyine kugira mu byemere nta nubwo aya masezerano ya Washington yari akwiye kubashyirwaho umukono yego M23 kiri muri biriya bice, kuko nicyo kintu cya mbere cyari cyatumye Tshisekedi ajya kubahamagarwa kugira ngo babamukurire hariya. None siko byagenze. Icya kabiri, Tshisekedi yabahamagaraga icyo gihe abita inyeshyamba, abita ko ari u Rwanda rwamuteye. None ubu ngubu ari mu biganiro nabo i Doha. Ni ibintu byumvikana, ariko hari abadashaka kubyumva bagakomeza nta kibazo pe. Nta kibazo, nta nicyo babitwaye, ntacyo rwose. yego Sempa, uza kubihuza ibi bintu uri kuvuga, uza kubihuza n'amagambo y'umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyanama wa Trump muri Afurika, umujyanama wa Trump ku bijyanye na Afurika. Noneho uze kubihuza n'ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru bamubajije kuri ari amasezerano ya Kongo n'u Rwanda basinye, aza kuvuga yuko areba umutwe mu 23 ati n'indi mitwe yose nayo mu 23 birayireba. Benshi be bavuze yuko M23 itigeze ivugwa hariya, ndetse twanabigarutseho uvuga uti ibyayo M23 biri Doha, ariko baza gutangazwa no kumva nawo umutwe wa 23 avuga ngo nawo urabireba. Bivuze ngo niba FDLR izasenywa, bivuze ko M23 igomba gusenywa. We urabanza ufate wowe icyo ugomba kumenya ni kimwe. FDLR ni bande, M23 ni bande. Kandi Masadi Buros bavuga yuko imitwe yose iri muri Kongo ihungabanya umutekano ari imwe. Oya, ntabwo ari imwe. We yavuze ko bibareba, ko bireba na M23. Nawe arabizi ko FDLR na M23 biratandukanye. Yego arabizi. Kari imitwe igize ite itandukanye. Kandi iri n'ahantu hatandukanye. M23 bari iwabo, FDLR iri wabandi. Erega ubundi hari ikintu abantu badashaka kumenya. Hari abantu bari kuvuga ngo Kongo yari imaze imyaka 30 mu ntambara, muri conflict n'u Rwanda n'ibiki. Ariko hari ikintu ngira ngo mbwira abantu. Nta hantu na hamwe mu masezerano ya Washington handitse ko u Rwanda ari aggresseur. Nta na hamwe handitse ko u Rwanda rwateye Kongo. Nta na hamwe byanditse. Nta na handitse ko Kongo yatewe. Ahubwo baravuga ko u Rwanda na Kongo bimaze imyaka 30 mu makimbirane. Ariko ntaho byanditse ngo u Rwanda ni aggresseur, ndi kuvuga amasezerano ya Washington. Nta naho byanditse ko Kongo yatewe. Icyo kibanza gisobanuke. Uri kubyumva neza? Ntaho byanditse ko u Rwanda rwateye. None ukawumva ko amasezerano agamije iki Sempa? Ni nayo mpamvu yitwa y'amahoro. Aha, ni amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu bibiri. Yego. U Rwanda na Kongo. Okay, ayo masezerano y'amahoro baramutse bayasinye ku bihugu bibiri byombi. Barayasinye, ntabwo ari baramutse. Nyine ndavuga ko na Tshisekedi na Perezida wa Repubulika bazajyayo. Yego. Ariko n'ubundi wanamugani baranayasinye. Yego, barayasinye. Azubahirizwa gute? Niba ari ibihugu byombi, tureke n'iyo mitwe. Azubahiriza gute kugira ngo ubwo bivuze ngo ibihugu byombi bizafatanya ku bijyanye no gucunga umutekano w'ibihugu byombi? Sibyo? Erega birananditse. Yego, ibyo birananditse. Yego. Bazafatanya gute mu 23 ikirigoma? Ikiri hehe? Ikiri Goma. Banzu bafate ko bari iwabo. Banzu fate ko Goma ari iwabo, erega niho biri bukorohere. Aha. Bikorohere. Banza bavuga ko bari iwabo. Ariko ibihugu byamaze gusinyana ni u Rwanda na Kongo. Ntabwo u Rwanda ne mu 23. Ni kukubwira nyine nimba u Rwanda na Kongo barasinyanye, ibisigaye birareba Kongo na M23 nk'abakongomani gusa. Nsewe ntabwo uhita ubyumva ukuntu binoroshye. Bivuze ngo hagati aho u Rwanda umugabane warwo rugomba gukora cyangwa se icyo rugomba gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugira bagarura amahoro ni iki? Ni ugufatanya ku mpande zombi, buri ruhande rugashyira mu bikorwa ibyo rwemeye. Ahubwo Masadi Buros ikintu yavuze, yavuze ko ibi bintu bita gutsinsura FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda ari ibintu bibiri bijyanye, bigomba gukorerwa mu gihe kimwe. Yego, we avuga ko ari ibintu bigomba gukorerwa rimwe. Masadi Buros avuga ko bigomba gukorerwa rimwe. Mu kuvuga ko rero ko bigomba gukorerwa rimwe, ni nacyo kintu kirimo gutera urujijo. FDLR irimo gutsinsurwa. Uri kubyumva? Ariko noneho Kongo yatangaje ko FDLR igomba gutsinsurwa gute?
Therese Kayikwamba na minisitiri w'itumanaho Jean Patrick Muyaya bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ku mugoroba mu ijoro ryakeye. Yego. Uzi ukuntu batangaje bazatsensura FDLR? Uzi ukuntu babivuze? Babivuze gute? Ngo ni ugukora ubukangurambaga bakabasaba gutaha, ngo ababishaka bagataha. Hari ubundi buryo babikoramo? Ngo abatabishaka hagakoreshwa imbaraga za gisirikare. Uri kumva ko ibyo bintu bifite iminsi 30 gusa? Yego. Bivuze ngo Kongo ikintu cya mbere igomba gukora no gukora identification, imyirondoro y'abo bantu. Yego. Ikanagaragaza aho bari. Yarangiza ikabasaba gutaha. Noneho bakwanga gutaha, Kongo ngo ikabikubitira bagataha. Bana babajije se muzategereza kuzafatanya n'u Rwanda kugira ngo bigerweho? Ngo ubu ngubu ngo twebwe twizereye mu gisirikare cyacu, ngo tuzabanza twebwe tubyikorera ngo bitunaniye ngo niho twakwiyambaza izindi ndege. Koko FDLR ni abantu waca ngo wakoze sensibilisation ngo ni mutahe? Hari ubundi buryo byakorwamo wowe ubyumva? Imyaka 30 irashize itangiye no kurenga. Sensibilisation yarabaye. Yabaye muri Kongo, yabaye mu Rwanda? Hose. N'abagerageje kuyumva bagataha barakiriwe. Bagiye guhigwa mu bihe bitandukanye, hakoreshejwe n'amasasu. Ntibashira ntibanataha. Birangira leta ya Kongo ibashyize mu gisirikare, ibahaye ibirindiro, ibahaye iki? Yego. Keretse niba barandurana na FARDC. Ariko yavuze yuko abazemera gutaha bazataha. Nibyo yivugira. Abatazabyemera ntabwo ari uko baca umutwe w'iterabwoba. Ntabwo ari uko bawuca nyine. Niyo mpamvu nkubwira ko ni ikibazo kuri Kongo. Bajya bavuga ngo inzoka, ntabwo ari uko bawuca. Hari umusaza yageze kumbaza ngo inzoka yiziritse ku gisabo. Yego. Wakora iki ngo wice inzoka kandi utamenya igisabo? Wakora iki? Yagusubije iki se amaze kubikubwira? Wamusubije iki cyangwa yakubwiye ko wabigenza? Nyine yarabimbajije. Nabuze ikintu musubiza. Ahubwo we wasubiza gute? Nge ntacyo nzi, ahubwo yagusubije iki? Nta kintu yigeze asubiza, yarakimbajije. Na nize saha ngize amahirwe ndaganeka nanjye nkikukwaze numve kwenda wowe wama igisubizo. Nta bundi buryo iyo nzoka. Numvishe wakimena n'igisabo. Nta bundi buryo iyo nzoka ishobora gupfa ari ushaka kwica. Wabanza ukamena igisabo. Nanjye numvaga ko kigomba kumeneka. Cyangwa se yapfa n'igisabo cyamenetse. Byapfana. Bisobanuye iki? Ikintu cyaka kukubaza. Ingabo za FDLR wambwiye yuko abenshi bari no muri FARDC. Yego. None ubwo wakuramo ingabo za FDLR gute? Iza FARDC zikaguma zikihari. Ibyo rero bisobanuye ko Kongo itazabasha gukemura ikibazo cya FDLR. Kongo ntishobora gukemura ikibazo cya FDLR, ntishobora kubaca ngo bashire. Niwumve rero ko ikibazo kiracyari kuri Kongo. Reka nkwereke. Sinakubwiye ko muri ariya masezerano nta hantu bigaragara ko u Rwanda ari agreseri, ari igihugu cyateye Kongo. Yego. Uri kubyumva neza? Yego. Ariko nyamara muri ariya masezerano ijambo FDLR ryagarutsemo inshuro 44. M23 ryagarutsemo 3. Uzi icyo bivuze? U Rwanda rufite ikibazo kuri FDLR. Kandi na Kongo irabyemera ko kwemeye kubaca. Hari nabo bemera bafite. Urabyumva? Uri kunyumva neza? Yego. Uzi icyo bisobanuye? Bisobanuye ko ikibazo u Rwanda rufite gituruka muri Kongo. Kongo niyo kibazo ku Rwanda rero. Sempa tuze gusa naho duhuza bino bintu. Yego. U Rwanda ruri mu bihugu bifite umutekano muri Afrika. Yego. Ruri no mu bihugu bya mbere bifite ingabo nyinshi. Bifite umutekano muri Afrika n'ibihugu bifite ingabo nyinshi. Muri UN. Yego. Ndetse yewe si n'umutekano mu Rwanda gusa ruwucungira n'ahandi. Yego. Bivuze ngo ikibazo mu Rwanda cy'umutekano nta gihari. Imbere mu gihugu. Yego. Turi kugendana. Yego. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kidagira umutekano, gifite gihora mu ntambara. Yego. Bivuze ngo aka kanya hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu utageranye kujyanye n'umutekano. Kongo irageramiwe ku mutekano imbere mu gihugu. Yego. Ku mbone zawe hagati y'umutwe witwa FDLR n'umutwe witwa M23. Yego. Kuko RDC n'u Rwanda byunze ubumwe kugira bigarure umutuzo hagati y'ibihugu byombi. Ni uwuhe mutwe cyangwa se ni bande bateje ikibazo? Ntabwo ushobora gufata abantu bakoze genocide. Isi yose yagize yafashe ikabagira karaba ari umutwe w'iterabwoba. Ngo bagereranye n'abaturage bakuwe mu byabo.
bahobagijwe bakegura imbunda bakemera kujya kurwanira uburenganzira bwabo bagasubira iwabo ku mbunda bakaba bariyo wibagereranya. Erega njye nakubwiye ngo fata ko none M23 bari hehe, bari iwabo muri Kongo. bisobanuye ko Kongo nta kibazo ifite inyuma y'imipaka. Uri kunyumva neza? Ariko FDLR bari hehe? Bari muri Kongo. U Rwanda rufite ikibazo inyuma y'imipaka, ni nayo mpamvu nyine ari narwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ese ubundi wabyumvaga? Ese ubundi ntabwo wibaza impamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi? Ni ibibazo biri hakurya binasobanutse kandi binasobanuke ko u Rwanda rufite ikibazo cy'umutekano warwo ko ushobora guhungabanywa biturutse hakurya muri Kongo. Ariko Kongo ntabwo ifite ikibazo cy'uko umutekano wayo ushobora guhungabana biturutse mu Rwanda. Yego. Uranyumva? Ni nayo mpamvu amasezerano ya Washington buriya ariya masezerano ya Washington ashinja Kongo ko icumbikiye icyago ku Rwanda. Nuko abantu batabashaka kubyumva uko biri, ariko ariya masezerano kuva FDLR bigarukamo inshuro 43 nuko FDLR ari ikibazo hagati y'ibihugu byombi kandi iri ku butaka bwa Kongo. Yego. None se reka nkubaza, ntiwemera ko ibi biganiro byose byaganiriweho ku mpande zombi? Yego. Nsobanurira impamvu Kongo Kinshasa na M23 bari mu biganiro i Doha na Tshisekedi akaba byemera nubwo yari yabeshye, ariko bikaba bigiye gukomeza. Cyangwa se bagiye banabikora, hari ibyo bakoreye Rwanda inshuro 3, Kongo Kinshasa ibonana na M23, hari ibindi bari gukorera iyo za Qatar. Wigeze wumva hari ahantu na hamwe basaba u Rwanda kugira ibiganiro na FDLR? Oya nawe. Impamvu waba uyizi? Kuki Kongo isabwa kuganira na M23 ariko u Rwanda ntirusabwe kuganira na FDLR? Nuko M23 nk'abaturage b'abakongomani badafite icyago bakoreye leta, ahubwo barwaniraga uburenganzira bwabo bwo gusubira iwabo. Bagomba kuganira na leta yabo kugira ngo ibumve. Ariko FDLR nk'abasize bakoze genocide, nubwo bataba ari bose, ariko FDLR premièrement yashinzwe n'abasize bakoze genocide. Ntabwo ushobora gufata abagenocideri, abantu bakoze genocide. Uri kunyumva neza? Ndikukumva cyane. Abo bantu ntushobora kubafata, bafite ibyaha bidasaza byo gukora genocide kuri iyi si. N'igihugu bakoreye iyi genocide ntibishobora gushoboka. Ahubwo Kongo ye nta nubwo yumva ko yikoreye umusaraba bitazanitura vuba kwifatanya n'abagenocideri, ahubwo bishobora kuzarangira nimba koko bari muri iyo FARDC, bishobora kuzarangira ikintu bita FARDC kivuyeho burundu. Mukomeze mutegereze. Bikarangira FDLR ariyo ari igize itese, ariyo ibaye igisirikare wangu izataka ukabi nakeza. Urabyumva? Yabishaka itabishaka FDLR izataha, kuko na Kongo Kinshasa izayirambirwa yikureho. Yego. Kuko FDLR niwo musaraba Kongo ifite. Yego. Waruvuze ko ubu bushobozi bafite cyangwa se uburyo bavuze bwo gukemura FDLR uko bazakora sensibilisation, bamwe bari muri FDLR bakaba nyine bakabubwo bujyanama bagataha, ariko ubwo bujyanama kuri we urabona budashoboka. Ndetse abantu baje se birashoboka ko u Rwanda rwabafasha kugira ngo babahe ingabo, ati FARDC irabyifashije ko yabyikorera. Mu by'ukuri wowe ingabo z'u Rwanda birashoboka ko zajya gufatanya na igihe wenda FARDC binaniye, birashoboka ko RPF yajyayo ikabibafasha, bakemera ko ingabo z'u Rwanda n'undi bavuga yuko zibatera cyangwa nabo batari bemera ko ari abizerwa 100%, bakabemerera ko binjira mu gihugu. Mu masezerano birananditse ko araho bizagera bagafatanya. Yego. Kandi mu guhashya FDLR birahari. Amasezerano gusa Kongo ikavuga ngo ibyo byose bizajya kuba, ariko ngo nta n'ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Uri kubyumva? Yego. Urumva uburyo Kongo nayo ibikora n'uburyo bifatamo. Kandi nawe urabizi. Ngewe simbizi, ariko nzi ko kuva ku munsi wa mbere nta na rimwe u Rwanda rwigeze ruvuga ko rufite ingabo muri Kongo. Ntabyo nigeze numva. Kandi kugeza uyu munota no muri ariya masezerano hari aho wabonye byanditse ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Kongo, keretse nimba Kongo yo icyumva ko M23 ari ingabo z'u Rwanda, akaba ari bo bumva ko bazaba bahavuye.
ariko n'ubundi bavugaga keretse niba barisubiye babaye ari bo rero bakaba bari kuganirira nabo i Doha. Sinumva ukuntu u Rwanda nanone rwaba ruri kuganirira na Congo i Doha, ntabwo ngewe mbyumva. Ariko dukurikije aya masezerano yasinywe Washington, twahita tubona ko Congo iri kwiyerurutsa, kubera yuko izi neza ko yo yamaze gusinyana amasezerano y'amahoro n'u Rwanda, ndetse iri no kubiserebura. Sibyo? Nubwo abakongomani batari kubyumva kimwe, iri no kubiserebura. Ariko barayibabajije Minisitiri Kayikwamba, umunyamakuru yamubajije ati Minisitiri, ngewe nta bibazo byinshi mfite, ndashaka kukubaza ikibazo kimwe gusa. Aya masezerano mwasinye Washington, mwamaze kuyasinya, turi kubibona, twaranabyishimiye. Ubu tuvugana amahoro yaraje, donc ubu nyine Kongo yabonye amahoro. Twishime, tubyine, twumve ko ubu Kongo dufite amahoro. Atoya Muyaya ahita mwambura ijambo, aravuga ngo atoya ntabwo ari byo twajemo hano, ntabwo twaje gutanga ibyo bitekerezo byo kwanga intambara yahagaze cyane yahagaze. Oya, twebwe turi kubabwira ibyo mugomba kumenya no kumva kuri ibi bintu. Ni mwe mufasha ibyo ngibyo, ibindi ushatse kubimenya ngo wabibaza etat major, ubwo nabahagarariye igisirikare, ngo nibo bagira icyo bivugaho. Kandi wibuke purpose, intego y'ibi bintu kwari uko bagarura amahoro. None bayasinye M23 ikiri muri bya bice, kandi M23 iracyari mu biganiro na Congo i Doha. Kandi undi munyamakuru yaje arabaza ngo muri diplomasi yo hagezweho kubaho ko ari ibiganiro bikemura ibibazo, hari ibintu bibiri bikorwa. Icya mbere, hari ibyo buri ruhande ruhomba, hari n'icyo rwunguka. Nimutubwire ko muri kutubwira ibyo mwagezeho, leta yacu ya Congo Kinshasa ni ibiki yahaze, ni ibiki yarekuye, ni ibiki yemeye guhara. Bari bamwisha umunyamakuru, muyahise ambwira ati cece kare, ibyo byihorere, ibyo twahombye se ni ibiki, ibyo byihorere. Donc bari kwereka abakongomani kote positif yabyo gusa, kandi nabyo batari kubereka ko amahoro yagarutse. Uri kubyumva? Nakubwiye ko ejo hari ibiganiro tuzakora. Ubu none mu Rwanda nibwo turi buze kubona view ya nyayo y'umuyobozi mukuru w'igihugu. Ubu nibwo dukurikije ibyo Kongo yavuze imaze gutangaza byinshi, ubwo n'u Rwanda hari ibyo rugiye gutangaza biza bikurikira ibindi byari byaratangajwe. Ejo tuzaza turi gusasanura bino bintu. Kugeza uyu munota ngewe nuko mbyumva, gusa byarangiye abanyamakuru batanyuzwe n'ibisobanuro bahawe na Ministre des Affaires étrangères, kuko ntabwo yabashije kubakonvenka ko gusinya ari amasezerano bigaruye amahoro. Hari n'undi wamubajije ngo ariko ko batubwiye ko muri ari amasezerano ngo hari amasezerano muzagirana n'u Rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Minisitiri Kayikwamba atoya, mwabyumvise nabi, nta masezerano Kongo izagirana n'u Rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ariko nibyo, nanjye ndamushyigikira, ntayo bazagirana. Ngo nawe nturi mu babyumvise nabi? Oya, ndi mu babyumvise neza. Ahubwo ute? Amerika izasinyana deal ku bijyanye n'amabuye y'agaciro na Kongo. Arubwo ari no Kongo se Amerika yongere isinyane deal, abanyamerika ayo makampani yo muri Amerika yongera asinyane deal n'u Rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Turi kumwe? Urabyumva neza? Hako ndi kumva nta hantu nyine Kongo n'u Rwanda byasinyanye by'amabuye y'agaciro na Amerika. Ahubwo ndumva ko aya makampani yo muri Amerika yagiranye deal na leta ya Kongo ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ahubwo noneho ayo mabuye y'agaciro leta ya Amerika izajya iba n'abo abaturage bazajya baba bacukuye muri Kongo, mu kuyatunganya no kuyongerera agaciro bizajya bikorerwa mu nganda zo mu Rwanda. Wabyumvishe? Kongo u Rwanda ruzajya ruyatunganya. Yego. Abone kugera muri Amerika atunganyije. Iyo ni ya deal hagati ya Amerika n'u Rwanda rero. Ibyo nabyo byumvikane gutyo. Ariko ku bijyanye n'ikiyaga cya Kivu, ku bijyanye na pariki y'ibirunga, ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, ibyo bihugu hari imishinga migari bigomba guhuriraho, n'ubu ngubu birahari. Kandi ni ukuvuga ngo rero hari ibyo u Rwanda na Kongo rwose bigomba guhuriraho, noneho bakabihuriraho babishaka batanabishaka. Ubu ngubu hari ikigo cyitwa Senelak gitanga umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, Kongo, u Burundi, kibirazamura ku Rusizi, Icyangugu. Icyo kigo kirahari. Ibyo byose rero birahari. Ubwo rero
turakomeza turebe ikijya mbere. yego sempa nyemera tuve mu karere k'ibiyaga bigari ahubwo duse ntaho tugiye muri Middle East. Nihoze mbona witwa ni inkuru mbonye mu kanya. Israel ngo yahize kuzakomeza kugenzura ikirere cya Iran. Yego. Minisitiri w'ingabo wa Iran Israel Katz yatangaje ko bari gutegura igisirikare cya Israel kiri gutegura imigambi izatuma Iran itongera kubangamira umutekano wa Israel. Yego. Iyi mihigo bari guhiga bazayigeraho. Ibyo ni ibindi bitero kuri Iran. Ibyo ni ibitero bishya. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye ko igihe bizaba bibaye ngombwa ko Iran hari igikorwa cy'akanyaro n'agasuzuguro ikoze ko Amerika izongera ikajya kuyitera noneho ku manywa y'ihanga ku mugaragaro. Trump inteko ishinga amategeko yamaze kumuhereza ubwo burenganzira. Wabuze impamvu? Amakuru afatika ahari nuko bya bitero bitageze ku ntego nk'uko abantu babitekerezaga. Bisobanuye ngo inteko ishinga amategeko ihaye Trump noneho uburenganzira bwo kuzongera gusubiza za ndege muri Iran kujya kuharasa. Ni icyo kintu gusa kiriho kandi ni mu byitegure. Ni mu byitegure muri Iran bazaharasa kuko hagiye gukorwa ibikorwa byose bishoboka byo kongera guteza imiserero kuri Iran. Bivuze ngo ibi byose bakoraga n'ubundi strategy y'urugamba. Ibi batangiye biriya bari bazi ko bageze ku ntego none byaranze. Ibi noneho batangiye tegereza nta kindi ni ugushaka urwiyenzo rushya. Iran hano izahikura sempa izahikura noneho baramaze kubona ubushobozi n'imbaraga ifite. Birashoboka ko icyo gihe Amerika yongeye gutera Iran mushobora kubona icyamaso yanyu yari atarabona mwaherukaga muri za 45. Noneho ya ntambara yindi yaba bana tegereza kuko buriya nyirantarengwa Amerika yamaze kuyirengaho. Nyirantarengwa yo gutera Iran Amerika yamaze kuyirengaho kandi Amerika yamaze kubona ko gutera Iran no kuyitsinda atari ukubyibwira atari kubitekereza. Buriya Amerika yamaze kubona ko yongeye gutekereza kugaba igitero kuri Iran yongeye gutekereza ku kigaba kiriya mwabonye yagikuba inshuro 10. Yego. Wibuke ko indege imwe muri ziri bihagaze agaciro ka miliyari 2 z'amadolari kandi bari bahagurukije nkenye. Ibaza ayo madolari yose menshi. Yego. Sempa intambara irakomeje hagati y'Uburusiya na Ukraine rwabuze gica. Yego rwabuze gica. Ukraine iragaye bitero wari ubushize tukora iki kiganiro warambwiye uti nubwo uri kumva Amerika ngo yahagaritse ibikoresho byafashaga Ukraine atari ko wiga umenye ko cyangwa witege ko ari igitero Ukraine igiye kugaba ku Burusiya. Yego. Ibibaho n'Uburusiya nabwo nahoze mbona bwagabye ibitero bikomeye cyane hari mu mujyi wa Kiev. Kuryo bageze naho basenya inzira ya gari ya moshi n'ibindi bikorwa remezo ndetse hakomerekeramo n'abantu bagera ku 14. Ku bitero by'Uburusiya. Yego. Bari kwihorera. Nari nakubwiye gute ejo bundi? Nari nakubwiye ndi kuva Amerika itangaje biriya. Ni mwitegura igitero gikomeye kuki? Ku Burusiya. Muzi ikintu Ukraine yakorewe Uburusiya noneho. Buriya Uburusiya bwambuye intara ya Donetsk Ukraine. Kandi iyo Donetsk yari irimo inganda nyinshi n'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare bya Ukraine. Ukraine rero yari izaho bibitse. Uzi ikintu Ukraine yakoze? Yagabye igitero ku bubiko bw'intwaro muri Donetsk. Handi Uburusiya bwari bwizeye ko bufite intwaro bwari bwaratangiye no kujyana izindi nabwo bujya kuzibikayo. Ukraine yabiturikije Uburusiya burikanga. Biriya rero uri kubona Uburusiya bwakoze ni revenge. Ni retaliation. No kwihorera. Nari nabikubwiye. Uzajya wumva Amerika ivuze biriya ngira uzi ko noneho yaje no kuvuga ngo nibyari bigiye kugerayo ngo ni mu bihagarike. Yego. Ngo ni mu bihagarike. Ngo nimwe mu kibihaye Ukraine mwe mubiretse kandi Ukraine iri kurasa mu Burusiya sha mu bicu Burusiya bwigaruriye. Uri kubyumva? Icyo ni ikibazo. Ubwo bimeze gutyo Uburusiya bugahora ariko buhita ko ejo bwamaze gutangaza ko bwiyometseho Luhansk. Ikindi gice cya Luhansk cya Ukraine. Yego. Noneho target hari rero. Putin afite gahunda yuko agomba kwiyomekaho Ukraine yose. Ukraine yose ikajya mu yose akayiyomekaho. Birashoboka? Yewe. Trump yamaze kumuhamagara kuri telefone. Nanjye nibyagiye kukubaza. Trump yamuhamagaye kuri phone ariko yavuze yuko rwose ngo nta gitekerezo Putin afite cyo guhagarika intambara. Uko yamwumvise. Putin na Trump bari kuganira ku bintu bibiri.
kuko Trump we afite ibitekerezo bibiri. Trump ari mu bitekerezo byo gukomeza intambara cyangwa kuyihagarika. Yego. Ariko nanone Amerika urabizi ikorera ku bihendutse. Yego. Ari gukomeza gufasha Zelensky mu ntambara ngo atsinde Uburusiya. Yego. No kumwima ibikoresho ngo intambara ihagarare. Ni iki gishoboka ku ruhande rwa Amerika? Igishoboka ni ukumwima ibikoresho. Igishoboka ni ukumwima ibikoresho. None rero Trump na Putin baganiriye kuri telefone. Trump abaza Putin ngo Putin habiki ngo none turi kuvugana tumare no kuvugana intambara yahagaze. Akikizera abayifitiye uriya mugabo. Uzi ikintu Putin yashubije Trump? ngo nabishatse ariko ngo twarangiza no kuganira intambara yahagaze rwose. Ati gute? Aterega Amerika ivuye muri ibi bintu Ukraine ntabwo yabasha kwihagararaho n'ibyumweru bitatu. Bisobanuye ngo Amerika umugambi mufite wo guhagarika intwaro muha Ukraine muwukomeje Ukraine yandasa nkayirasira. Yego. Igihe gito cyane byaba birangiye. Ati byaba birangiye. Bisobanuye iki? Putin ntakozwe ibya ceasefire kubera ko niho Zelensky ajya hera arasa atunguranye. Ngira ngo nejo bundi ku itariki ya 1 z'ukwa gatandatu arasa indege zifite agaciro ka miliyari 7 z'amadolari bari muri ceasefire mu gahenge. Ubwo Putin nta kigashaka. Yego. Ikiriho rero yasabye Trump ko bagomba guhagarika ubufasha bwose bahereza Ukraine. Bamara kubahagarika Ukraine yakumva idashaka guhagarika imirwano igakomeza ikarasa Uburusiya bukayirasira mu gihe gito bukababurangije akazi. Nicyo kintu gusa kiriho. Sempa ntago nagera nakubwiye kuri no nkuru twigeze gukomozaho ubushize y'umugabo bita Elon Musk na Trump uvuga ko batameranye neza ariko kambwira uti nta n'igihe bigeze bamenana neza nk'ubu. Nuko ngo nahoze mbona imibare imeze yuko uriya company yitwa Tesla ikomeje kugabanyuka nyine ikomeje gusa najya mu bihombo kuko bavuga yuko yagurishaga mbere yagurishaga ibihumbi 38,400 n'J122 by'imodoka. Ariko ubu ngubu bavuga ko yagabanutseho byuzuye 60 by'imodoka ari ziri gutanga. Yego. Ku igihombo cya Elon Musk cyase kuba iyi Tesla ihomba gutya byaba ntawe bihuriye na Donald Trump no kuba batari kuvuga rumwe. Umva nkubwire wanjye. Elon Musk ahombye. Amerika niyo yahomba cyane. Ariko hari abandi bayahomba abandi bakire babunguka. Umva nkubwire wowe. Hari indi company iri kuzamura ubucuruzi kurenza iyo ngiyo. Uziko Elon Musk yarenze igihe cyo gusoreshwa. Hako na Bill Gates barayoboye twabonye. Buretse umbwire. Uziko yarenze igihe cyo gusoreshwa. Yasoreshwa gute bamufitiye ideni? Baba murima amadeni. Reka nkubwire. Nona. Elon Musk afitiye akamaro Amerika. Kurenza uko agafitiye Trump. Kurenza uko agafitiye Trump. Yego. Amerika yonyine ubwayo none ntiyakwemera kubura Elon Musk. Nibi byose Elon Musk maze yavuze ibaze ko Elon Musk afite ijambo rivuga ngo ngiye gushinga ishyaka rya gatatu muri Amerika. Uri kunyumva? Yego. Elon Musk ahombye Amerika yagwa. Uziko project ya SpaceX ni ya Elon Musk. Yego. Tesla ni yande? Ni Elon Musk. Starlink ni yande? Elon Musk. Twitter ni yande? Ni bareke bakina agakino kabo wangu. Elon Musk ibaze aho Donald Trump atangira akambwira ati wenda gusubiza iwanyu muri South Africa. Urumva agakino bari gukina abantu. Trump ubundi ikiruhuko Trump agifatira kuri Elon Musk. Bombi ikiruhuko bagifatira ku batuye. Niho baruhukira. Niho baruhukira ku bantu. Nuko uruhukira ku bantu gusa bari yabihorere. Yeah. Elon Musk ni manda ya Trump. Ni pete na kidore. Yego. Sempa reka dusoreze hano, dusoreza aha ngaha ngushimire cyane wakoze cyane. Ndetse nshimire n'umuntu ari wese twabanye muri iki kiganiro. Niba warakoze subscribe kuri Hobe News, uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe, tugufata rwose nk'umuntu w'ingenzi, tunabiseguraho ku kiganiro cy'ejo twasuye ariko amajwi abantu benshi nibayumve. Sempa ngo byaye byagenze gute? Ni ikibazo cya YouTube, ni programu za YouTube ziri guhinduka. Byari byancanze. N'ababikurikira neza cyangwa abareba no ku yandi ma channels. Ngira ngo mwarabibonye ko ntabwo ari kuri
hano iwacu gusa kuri Hobe News TV no ku zindi channel byagiye bibaho, ariko ni ibintu YouTube irimo gukora ya updatinga cyangwa se ya upgradinga programme zabo, hari ibyo bashaka ko ibiganiro bizajya byumvwa no mu zindi ndimi uko babishaka. Ibyo rero bari barimo gukora. Ikindi kandi nyine nasoza nivugira ibi ngibi tuba tuvuze hano mu kiganiro ni ibitekerezo byanjye bidakuraho ibitekerezo by'undi. Nge rero kuza ukantukira ibitekerezo byanjye kandi nawe ufite ibyawe, uwe ubibaze ko ubutanze igitekerezo gitukana kandi wemerewe gutanga igitekerezo kuri ibi byavugwaga. Yuje ukantuka ni ngewe igitekerezo ubutanze ariko kuntuka byo urabizi ntabwo icyo wanuka nabacyo cyangwa se inabi wambwira yabayo, gusa mba nateye ibuye rikagufata ubwo hari icyo ubukoze. Ikiba kiri aho ngaho rero ndashimira abakunzi ba Hobe News TV n'abakunda sana. Sempa reka urakoze cyane dusubire ubutange nitwa Tiyoti. Asante sana.